ko himen ko para pa id how try Jesus Christ ngilayos ngo nakikam jengki apostol syapang uwe ubriu ubayu uba yunak na Ethiopia but try ulapa yau Philip syau ba undup ngawtu ba undup kam snaw id yau Jesu ba undup ngek how Jesu kenamba undup kerlalong sinran jongu bale yu uyunak na Ethiopia ka gospel kadeben poi shadu bakut ka parte hagita ki por kibriu kila perkat Ethiopia kadena Afrika kalong kajaka bakadu jingkut jangka parte but haba ka gospel ka kubor baba ka poi shau yunak na Ethiopia kane kalong kadda jangka jimpin priang ya ka kubor baba shakeleng ka parte bat ka parte barokawai nanda yunak ulang ubriu badon jingduna kat kumga jimpet bat ka jimparkat jangki briu hakita ki por wat mangiru habang yusno ya ka kendin yunak kawan syangi ya ka jingduna jangki briu nama umpat biang ne kambat biang haka jinglong briu bapura but yaki hagita ki por kamdame ki ju kila ken po but haba ka kubur baba kala poi shauni yunak na Ethiopia kae kaba kaktinu blai ka krenhangi kae kaba ublai ukwa ban pensotu yangi ublai umjupet kemat yano ublai umjupet po yano na marga jingtuna jangki haga dekat met jangki ne haga jinglong brio jangki ka kubor baba ka koloi banwan rum hakinu kinu ki brio lada ki don ka mensiam ban snga mensiam ban nge nakataga daw haba uni yunak udang puli na ka kitab Isaiah umpat don ka jing shampan umpat ngautu syapang jongno kane ka tino blai ka kren ka hikai tad hadu umensiam bakuit ulas tangban pensngautu iyawu lemba upele bad ulas ngautu pleng bade syapang ujisu bad udakwa balong sinran jong ujisu ulakwa balong nombur jong ujisu Christ bad ulas ngautu balong nombur pura jong Christ ude ban pediang ya ka baptisma tenaga takadaw enda ulas ngautu ula kerpat nau Philip ngaba pin baptis ianga bangan dup yo pura ya ka jingai habalong komda mangi baro ngilong kikun balayo pediang ya ka jinglong ba pura jungo bale jingi ba pura jungo bale menda kane kade ka jingkot ka jungo trai yangi iwai pa iwairu ballong ki ba pura wadlada uni u yunak na Ethiopia udon ke jingdona haka dakot medjungu yak kelip mat haba ulayo pediang ya ujisu haka jingem chungu yak kelip mat ba ulayo pediang ya umensiam bakui yak jinglong jungu kalalong ka bapura wat ki briu ki pekpo yawo namar ulong ubri baduna haka jingem ka jongiru ngila bandon bon jait ki jingdona lesengi im haka po lesengi don bon jait ki jing to lord haka jingem chungi lesengim jus ngo biang haka jingim jongi henre yak kelep mat ngitrang yaw Jesu par ngiaiti yalade haw Jesu ka jingim jongi kan stang ban kella bangin salong ki kun ge bapura haka men siam jongi dena kata daw ko himmen ko para u Jesu terwa yalade man ka kelep mat ban pin pura yak jingim jongi Padu Jesu lai kerpang ya ke dekat mejongu ya ke dojongu ya ke snam jongu keramba ngindup yo ya ke taka jinglong kapapura banginum sakut padang lendi nginum sakut haka jingdona ne haka jingdolon bangi de bandon ke jingait halor ke Eucharist bakuit but ban pediang yaw Jesu haka Eucharist bakuit ngide bandon ke jingait ngide bandon ka jingikai ka bawan na ublay upa kumno ka jingikai ka wan na ublay upa hangi kumno ngelaban yo jingikai ublay upa juan markumat ban hikai yangi
Baru Jisu om don mano ba yoi ya upa. Light no ya uta ubala pa da u. But eu Jisu Christ. But minda kaktin ubala ka kran shai kadar lada upa u kring yangi ngimla benwan poisha u Jisu ne yo mad yo Jisu. Kabamod lada ngitrang ben yo mad but pediang yo Jisu kam karpa hangne kaba kene ke binda chunga gospel ka kadau hangi shapang yu kirish bakoi. Ban pediang ya Jisu hake Eucharist bakuit mano badeban syayangi upa udeban syayangi lada pisong hangne hake ne ka step ban shimenda hake ne ke Eucharist bakuit pedeban soto upa ula syayapi banwan shimenda ya kene ke Eucharist bakuit ban shimenda hake ne ka jingir jungu Jisu leze kabangi ongkumne Shapambun kibriu yaki uble umpatsha. Minta kasni hakene kelima uble usha tang yapi. Yaki weipan uble upa umpatsha. Lada uble upa umpatsha yaki banyopidiang ya ujisu ngide banlong ke bas ngaukumen namar ulal jet kerpang yangi. Ula pensle kerpang yangi. Namar kadeka jinge na ka jinge kami ya ka jingtran kum une ubriu yunak na Ethiopia ula don ka jingtran henre om don bayarap yawo hakata ka kirlemat upa ula pa yawo pilip hangne upa haka jingim jongi kumno upa uwan lamba umen simbakoi namar ublay upa badu blay ukon kia menjur ban pa ya umen simbakoi ha syaka perte bangin dupio jingi kai na marngi pule ha ka gospel bungi jaka bade umensiam bakuid wanra ya ka jingi kai bade umensiam bakuid u kring yangi sha upa sha ujisu minda upa u kring yangi lemba umensiam bakuid wala da upa umwan ya kendu yangi markema kumbangi laban kat bangi yo i yaki himen ke para henre umensiam bakuid ule ya kata kam ya kata tao kane kalongka ayam kam kerpang banduai shirhem ha umen siam bakuit ladang idon ke jingtalon ha kano ka benda jange jingim jangi ngin salai luid na kata ke jingtalon ke jingvit kanamba ke jingit shirhem jangi kanang roy shushu ke jingit kan roy shushu but man ga kelip mat ngindon badu Jesu ha ke Eucharist bakuit nama kalam ka Eucharist bakuit Kalam ka do jongu ngimlaban laitim nakata ka daw kaneka binda jongka gospel kala pinkut kumne namar nga ay kerpang ia upu naka binda jompi papin roy haka jingay kerpang jongu Jisu kalang ke Eucharist pakuit baleng don kam Eucharist pakuit baleng de ben shimendai ke Eucharist pakuit bangin yaine haka jing shakri yau Jisu jingidu Jisu bat ngin yoro yakabaino jongka Eucharist pakuit kalanga jingim pam jikut togin duai haka ne ke Eucharist pakuit wala rangi don bon gi jing dona ke jing talon u Jisu unsana penjanai yangi padun sa jid yangi kumba ula jid ya yunak na Ethiopia ngirong idon ki jingdona ha de cut me jongi ngidon jingdona ha men siam jongi ngidon jingdona ha ke jingmo jimbar ka jongi henre u Jisu kloi ben biang ben jana yangi Jisu be id kerko kardo yangi ivei pa ivei menda ben janai shushu yangi kat bhangi dang don jing talon lemba ka bor jongene ke Eucharist pakuit ben kalain shushu yangi ha ke jinge ngis ngongu yame pa upa ula kring yangi ha umen siam bakuit bandon lambat me ai kane kalong shisha ka por ba seiso ha ka jingim ka jangi kerku yangi enya ro yau trai Jesus Christ